Zing Daifim hun kan lo thleng le talent ma chhuani kani a Zing Daifim thlir tu Zonet chung kwa te chi bai vekule voin hi march ninga sang hi somni panga ni lai ni a Soviet Union a communist leader ro pui berle lalrei ber ni bok Joseph Stalin chu kumsang ka zakwa somnga pathum voin nga khan kumsum sari pangami ni in Moscow a thia kumsang ka zakwa somni pahnia changa kumsang ka zakwa somnga pathuma a thi ni thlengin kumsum thum chung Communist Party a General Secretary ani kumsang ka zakwa somkwa pakhat khan Soviet Union chu ram som panga a ke dara USSR ke dar Zing ram lian ber Russia chuan a then Ukraine chu kumsang ni somni pahni February ni somni pali Zing khovartir achanga runin an la indo mek zela Russia hian Ukraine hi ala tuk dol thei bik lauti kan shitlang ome voin program kan sha thei lo ngai thlang u Assembly budget session chu voin chuma dar somne chan ve hian chun zo mani dona ati dar kar khat chung chu zona le chhana huna tan man le ani ang MZP General Headquarters chuan zoramni India sarkarin bom hanga mizoram abe champa phak chu thola ding ta che ti thupui mangin voin chuma dar som pakhat hian dorpui multipurpose hola amang dona Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan khwalian ni in man puyang lengzem editor puwan nei tluangan thupui soyanga MZP President pu HL thiang liman thua soibokang Mizoram Basketball Association MBBA chuan voin chundar som pani le chan ve hian Aizawl Press Club a press conference an nei dona naktuka Mizoram Super League season 10 tip off nei turle March ni som pakata changa MSL season 10 khel chantur chungchang an soyang Peter C. Vanel Shuai, Secretary FCSC, chuan voin chunudar khathian ama office a press conference nei dona ration card EKYC chungchang a soifiang chanchin thari lo ngai thlang u Nimina Finance Sangtu Chief Minister Pulel du Oman Mizoram budget sanghi somni panga changa somni paruk aphar taka kumsanghi somni panga changa somni paruk chunga Mizoramin summa tho chwa vetur states own tax revenue chengvai bel chesang khanjali somsari pariat point pani paruk le states own non tax revenue chengvai bel chesang khat za somthum pariat point bel pasari apahnia bel khom chengvai bel chesang ni zaruk som paruk point pathum chu kumkalme ka sumtho chwa tur ain vaibel cheza somriat pakhat point pani panga pani ina tamzoka kumkalmek aya apunna za pasari point pali panga ani kumsanghi somhi panga changa somhi paruk chunga Mizoram sarkarin atho chwa vetur chengvai bel chesang ni zaruk som paruk point pathum hi budget pumpuya changin za somhi point pani pakhat atlinga tun kumkalme ka Mizoram sarkarin atho chwa vetur chengvai bel chesang ni zali somthum pali point pariat pakhat chu budget pumpuya changin za som paruk point pariat pakwa ania soito angin kumsanghi somhi panga changa somhi paruk chunga Mizoram in atho chwa vetur chu budget pumpuya changa za somni point pani pakhatania tunma dewa budget pumpuya changa za somvel chau thok chuak chin khan budget pumpuya changa za somni chu a intum ve don ta ani Finance Sangtu Chief Minister Pulel du Oman nimina house a phartak kumsanghi somni panga changa somni paruk chunga Mizoram sum mantura ruwa manzat chu chengvai bel che singkhat sanga za somkwa pariat le nuai somsari parukania kumsanghi somni pali changa somni panga budget ain sanghi somni panga changa somni paruk budget hi chengvai bel sezasari somriat paruk nuai somruk pali ina tamzoka apunna hi zazela panga point pali ani kumsanghi somni panga changa somni paruk chunga sumhu na turle mu zat turte chu devolution of central tax and duties sachangin chengvai bel se sangsari za som panile nuai somni pathum granulate from Government of India chengvai bel se sangthum zani som pakwale nuai nga public debt achangin chengvai bel se sangni zani somni parukle nuai som pariat loans and advance sachangin chengvai bel se somni palile nuai somkwa pasari te baka states own revenue wachangin chengvai bel se sangni zaruk som parukle nuai somthum pathum avain chengvai bel se singkhat sanga za somkwa pariat le nuai somsari paruk ani kumsanghi somni panga changa somni paruk chunga summan tur zongzong zat po chengvai bel se singkhat sanga za somkwa pariat le nuai somsari paruk chi ania revenue expenditure chengvai bel se singkhat sangni zanga somli le
nuai somni ni in hei hi sum man tur zong achanga za somriat pani point panga pakhatania mason na na thona tur capital expenditure chu chengwai bel se sang ni zaruk somnga pariat le nuai somnga panga ni in hei hi sum man tur zong achanga za som pasari point pali pakwa ani kumsang hi somni panga changa somni paruk budget estimate chengwai bel se sing khat sanga za somkwa pariat le nuai somsari paruk zinga vai bel se sing khat sang thum zariat somthum panga le nuai somli pani chu house apom ngai voted expenditure ania chengwai bel se sang khat zathum somru pathum le nuai somthum pali chu house pass ngai lo charged expenditure ani kumsang hi somni panga changa somni parukata na sum man na tora ruwa man na langsar zolte chu hand holding scheme a chengwai bel se zathum somnga da ania kumkalme ka da chengwai bel se zani aya za somsari panga ina sangani power lane tur chengwai bel se zanga da ania kumkalme ka da ayin chengwai bel se somnga ina sanga tin power infrastructure ti mason nan chengwai bel se somni da ani bok kongsiam na le thuam chatna chengwai bel se za da ania Mizoram State Healthcare Scheme noya bill omte pek tlak zung ani theinan allocation kan nei chin chengwai bel se somni chu chengwai bel se somnga ati san ani boka MLA fund chu angaya kalpui tur ni in ruang phurna tan chengwai bel senga da le ani bok Chief Minister chuan sarkar kumhasa kumsang ni somni pali changa somni panga inkara sumren chem sumdin mun in so ngena kum an manawangin ngong chatak tak anayatia India sarkarin mason na kongata na ahmatlir Vikshit Bharat tihlotling turin theito pin anin buat saiti soin state in sia achanga sum amuang ang lebarul nan mga sum lepayan kol ko nga hersan na tok ni umase ma anson ni in asoi pulal do machuan Mizoram economy chan chaudan tar langin sarkar kumkalme ka chan na chu zazela som point bial pangania sarkar kumlo tura zazela som point pani pakhat achang tura base yanetia kumsang hi somni panga changa somni paruk chunga fiscal deficit chu chengwai bel se sang khat zaruk somnga pakhat le nuai somruk pariat ani do natia hei hi GSDP changa chutin za pali point panga pasari ani ti asoibok Chief Minister pulal du omahian kumin financial year kalaya sumhan ruahman bel na supplementary demands for grant sanghi somni pali changa somni panga chengwai bel se sangthum zanga som pani le noi somthum pathum chu aphar ngal bokani Mizoram Governor General Dr. V.K. Zing chuan Nimin Khan Geospatial World Board say Indo-Pacific Geo-Intelligence Forum sanghi somni panga achum som panga na chu Hotel Vivanta Dwarka New Delhi ahong Mizoram Governor General V.K. Zing chuan Indo-Pacific region chu kovela sumle pai chanchak na mun mai baka ramven himna konga mun poimo tak ani tho soin geospatial technology le geointelligence te chu hemiram huam chunga omte ta manro changkai takani thule geospatial data te ruk chwa ani rauna na ven him achul tho soibok Governor chuan Indo-Pacific region chu kovel pumang ang poa insum don ton na mun poimo tak kovel mi puizat ve aya tamma chena le ramle lung hausa tak ani tho soin boruak muanom le ral muang omzel theinan thiam na sang zok next generation geointelligence manro shang artificial intelligence machine learning spatial computing le adangte chorchang kai achul thuwa soya Indo-Pacific region na omte chu tunhun le na kinzel thinga boruak muano ma om theinana ngai tuana senga helam hoya malatur le thokho turin so mani Indo-Pacific Geo-Intelligence Forum hi defense lam kai noi thiam na chi shang zirtura intokhom na ni in chen muna zirte sikle sa in thla ka wangte emwa buaina theile changkan na awanga danglam na thlengte zirho chin ani Komin thupuyatan next gen sovereign geointelligence assets for regional security ti manni in voin thlenga o donani hemi hun chung hian sombik mithiam ten defense technology kai noi shang zirtir na an pedonani Nimin Chutnu Khan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pilarin Puichuan INPR Conference Hall yan Seri Runa Ruihlo Man Kholo na laka inven dan tour zirho na hun Capacity Building Program on Drugs Abuse Prevention chu khwalian ni na hong honna huna hian khwalian Minister Pilarin Puichuan thu soin Ruihlo chu Mizoram le namin achiat puina sat le mel malian ber ani ti soin chumi do na konga inzirtir na hun man chu apui mo hle ti soya sarkar angpua Ruihlo do chu an thupui ber ani thule
Sulama an tho pui hom shang le rilo ngai te enkol na hun shang te chu tun aya chale zwala sarkar tho ho pui tura somin rilo do chu kaushan angte sarkar le tom ngai pol angte puwa changruala do ngai ani tia soya department te thok tu te inpek na fakomati thu soin kalkhom te chu department tho ho pui konga chanle le zwal tu cheu turin angin ngal bokani Program honna huna hian Social Welfare and Tribal Affairs, Women and Child Development Department ho tu te baka, kaushan shang shwai tu te le, tlomngai po chen khatte, rihlo do ko nga thok tu te chanim tak antela, honna inkhom hi Social Welfare and Tribal Affairs Director, Dr. Lesha Zwaliral te chuan kai shwain, kalkhom te lolom na thu le, hun mandan tu tlang pui te soya, kalkhom te hne na changin program man chunga, anbase na te ngai thla kania, SWTA Joint Director Pirut, Valal Somichuan lom thu soin nu akharani Nimin chokma khan vana pa hola kumin chapcharkut pola art and photo exhibition buat sai chu INPR secretary Pvt Zonet Pari Sailo chuan mi puit lo thei turin hong exhibition a hian Mizoram Art Development Society chingin member somruk pasari ten an kut chuak tar chuakin Mizo Photographer Society member te kut chuak za somni chuang pho chua ani bok exhibition hi chapchar kut ni thlenga nei turania thot tlotu ten exhibition a pho chua thalak le lemziak te hi amuna an le thei ngal bokani Kwalian INPR Secretary Pvt Zonet Pari Sailo chuan chapchar kut puala lemziak mi tele thalatu te tan an kut chuak thatak tak pholan na hun siam ani thin chu lomamati thu soin artist le photographer te tan le hetiang lamatui mi te tan hlok na le mason na kong a hun abe sei thu soya me puizinga art ngai hlutna a umbel chauzel nia sha thu soin tunchum exhibition a po namzia rang entir thei lam pho chuan hun remchang siam ani chu thilomum takani tia heng kut chuak te hi Mizoram chung mai baka state pon lam thlenga mitam zokin an shiat pha adu sak thua soibok art and photo exhibition honing khom hi INPR director Pusilal Nunki Maswan kai shwain MADS le MPS shwai tu ten thuan soiboka Art and Culture Deputy Director Pulal Thanmoy chuan photo competition le reels making competition chungchang soizawin lomandong tu te puanga loman sem ngal ani bokani INPR Deputy Director Emily Lerin Puin lom thu soin nu akharani Photography competition a hian category tina loman pakhatna in cheng sangsari memento le certificate loman panina in cheng sanga memento le certificate loman pathumna in cheng sang thum memento le certificate aking tel chewa consolation prize hian cheng sang ni le certificate aking tel bokani reels making competition zirlai te pola buat sai hian loman pakhatna in cheng sing khat memento le certificate loman panina in cheng sang sari memento le certificate loman pathumna in cheng sanga memento le certificate aking tela consolation prize hian cheng sang ni le certificate aking tel bokani Nimin Khan Champhai district thar Pu Mohammed Akwipa Hovin Champhai district chunga sarkar pisa ho tu de DC conference hall ke fang tlanga an chukhom he chukhom a hian DC Pu Mohammed Akwip chuan kalkhom de lomna thu soin Champhai district in ma alo so zel theinan sarkar department shang te inkara tho ho na le in pum khatna cha anga yatia Champhai na an tho chungin danglamna omjenei thlen tum chak turin kalkhom de chu acha bokani Chutkhomare langin karthar lo tur march ni som sang hi som ni panga achang khian Champhai district a sarkar pisa shang ten ata tolin an malak na te an na thotlang puite le mason na na an thomek chanchin te soifia na hun DC pisa a an nei chin don ani he chutkhoma hian Champhai SP pu Shivendu Bhushan le additional DC puke zoram muan te baka Champhai district chunga sarkar pisa ho tu te an telani Vaina district headquarters shang khochin to weather.com in Tarlan danin Vainhian Aizol district a kholum lai berin Celsius degree somni pasari velanianga khobo lai berin Celsius degree som pathum velaniang lungleya somni paruk le som pani siaha somni paruk som pani longklai somni pariat le som pathum Champhai somni pathum le pakwa serchip somni paruk som pani kolosip somni pariat le som pathum mamit somni pariat le som pathum saitwal somni pali le som Nadhial somni pariat le sompali khozol somni pali le somte ani ang fakna huni lo manglo kang o Tamika soft and comfort patsi ilaw na chat vetorem hapatsi may chaten thatin harsat na kan to chin chok jang khai dura uluk takadwana ni
Femika Patsy anemin man anwame mema ahi phul cha in li ka siam ve lo mai ba ka thakle bol asiam ve lo ani tin hadam taka manani theinan sai shang duangin mitin mil tur asiam chwa ani Femika Patsy lo mang vela ithil tin apyanga hadam na le injin tok na apenge yangche Distributor in Mizoram TS Enterprise Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na do kasam. Daifim Angel Baby Diaper hi breathable ani baka cotton feel name chata kani ba. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Ikman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mudon zenya. Service station zangklung tak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors Commercial Vehicles Business Unit. No pang chuan cho cha chi shang atak samamo zat phushuk tora ekin chin lo chuan alo song noin alo cher pha thina atak samamo tok a e lo ni chuan he hi a thleng the ani ari ni chu akum ne na khai khinin anhiam theya ari ni chu asan zong ne na khai khinin anhiam thebok no pang chuan engkol na adon vat lo chuan thina hi ala thleng the ni nu in no pang te chu anganwadi shwain e tu chale zirtir na pe kan ni china an san zong te chu te chin ani Anganwadi na thokta chuan no pang chu a hrisel lo ani ti an mu chuan a chung te hna cha cha amamo ti shilin adon tur cha cha te chu a le te tamin an lo peang ani tin eya chuan heng cha cha sale belam theilam thailam le bulam te hi chata ka pe kani chuan asan zong le ri zong te chu alo cha chho zelanga ti chuan no pang hrisel tak alo ni le theidon ani Chiante Zing niam big le chang tailo big fane hish takani. Ifa ka chang te ruala ni lain a chante ang vorto klengzo lavin a te. Fa chang duang tak nei idu awangin til chatin reng ipito ani mai the. Ayurvedic ka changa siam side effect omlaw. Height plus lo enchin vete. A ito chu anin thir lava an chan a chat pha le ani. Sino pang chang life ani te tan chuan 18 nge chi ani Height Plus Life Check Center le damdo dor shang le mai the ani e Authorized distributor for Mizoram Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813. Police report ilo ngai thlang o tukina Aizawl ko pui chunga police station tele Aizawl Bonlam district headquarters sina police station te kan bikim theya tang somni omin meichia panian tela tang te chu rogrok kai noi man som pathum zurui indi boy pathum narcotics case man pakhat poisalem case man pakhat zuman sak remand le homa da ngal tur family case pakhat tenia tang zinga rogrok kai noi man hi za somruk panga anni Kadbiakshin police station som palile outpost pakhat zinga tang omlo na police station pariata Bongkon police station na rugruk vangaman pangan kola Aizawl police station na tang pali kolin rugruk vangaman pathum le kholaya zuruya vangaman pakhatte anni Lunglei police station na tang pali kolin rugruk vangaman pahni le rugrorin helman pahni te anni a Champhai police station na tang pathum mi pa pahni le meichia pakhat kolin mi pa te hi poisale man sak le bermazu BADC letter somsari man sak riman te anni a meichiom chun hi heroin hong som pakhat man sakani thung
Siaha Police Station a Zuruya Inti Boya Vangaman Panian Kola, Zonom Outpost a Rugori Lilman Pakatan Kola, Saito Police Station a Zu Vanga Homa Dangal Turati Family Case, Meitsia Pakatan Kolani. Nithum Tlatum Sanghi Somni Patum Sanghi Somni Panga Iso Traffic Rules Board Siamaza 2-wheeler Som Pariat, LMV Pariat Le Bas Pakateni, Poisa Soite Zati Zen Singtum Sang Katani. When he isola Sorkar le Mimalir Tay number Pangale Paruka Top Tetlan Launiania, LMV Taxi le 2-wheeler Taxi B Tetlan Launiani Bo. Hospital report. Nimin Lidar Tumachanga Tukindar Sari, in civil hospital, Iso casualty emergency case Zapaniania. Mithian ne lava emergency case tamber accident le pumna ani emergency case zinga hian admit zat parukan nia hospital danga changa refer panga umin admit ngai si khumam lovanga hospital danga thon pathuman road traffic accident wanga hliam nei paruk zinga rutliak panian oma uise palian oma emergency labor room animin zingdar sari changa tukindar ser inkar chungin naw piang som palian oma mechia som le mi pa pali ni in nei le tur paruk anum bokani Student Hospital Durtlang casualty admin tlai changa tukindar sari thlingin emergency case som hian neya som paniat ni tan niya mithi pakhatan neya emergency case tamber khosik le om na ani general ward a khumruak le man neya new cabin le pipui ina te cabin fulling khumruk om na ICU full bok lom no warta naw piang paserin om mechia pali le mi pa pathum ni in voin lama piang tora be se nomri lovani ZMC Hospital Falcon animin tlaidar thumachanga tukindar serin card sungin emergency case som thum pariatan neya mithian nei lawanau piang parukan neya emergency case tamper pumna le khosikani Aizol ko puichunga private hospital kan biak chin zinga LRM hospital a mithi pakhat le naw piang pathuman neya khuman fula bian hospital a mithi pakhat le naw piang pakhatan neya cabin le general khumruwa kan neya Trinity Hospital a mithi pakhatan neya cabin general le ICU khumruwa kan neya Ebenezer Medical Center a naw piang pathuman neya khuman fula Aizol Hospital a cabin general le ICU an fula City Hospital le Agape Multi Speciality Hospital a te cabin fulin general le ICU wa te khumruwa kan neya kan biak thei hospital dang Greenwood Hospital Adventist Hospital Care Hospital le Alpha Hospital a te cabin le general khumruwa kan neya Greenwood Hospital a HDU le ICU chuan fula heti hian nimina changa tukindar sari thlenga Aizol ko puichung damdoin changchang le ZMC Hospital Falcon mithi kan sha theizat pali ania naw piang kan sha theizat hi somthum pali anni hospital lian dewa emergency case tamber accident pumna khosik le omna ani Power report State Law Dispatch Center changa thugon dandani nimin lama call phetha kan man tam laiber ni zanda ruka kan man zat megawatt za somnga point bial pasariania kan man tlem laiber nimin zingdar thumle chanve kan man zat megawatt somnga pariat point pakwa ni kan man tam laiber megawatt za somnga point bial pasaria hian central sector tutorial hydel project changa mu megawatt somni pali point pali pakhatte private sector vankal solar park changa mu megawatt sompani point pasari pakhatte State sector Serlubi small hydel project siam chua megawatt thumle tlungvel solar plant siam chua kilowatt zakwa te tela heng power siam chua te hi an siam chua tamlai berle siam chua tlem lai ber cheu chorwalani power supply kan hucha a load shedding siam ani lovani LPG le POL report nili thlathum sanghi somhi pangazingdar kwale ninga thlathum sanghi somhi pangazingdar ruk inkar chunga borkhola samachanga LPG lo load supply gate vireng teng report te Vine kunga gas Aizol cylinder zathum somli pani Assam Rifle Indian Aizol cylinder zathum somli pani Lian kunga Indian West Piling cylinder zathum somli pani Selling Indian selling cylinder zathum somli pani Southern Gas Lunglei cylinder zathum somni pali Blue Mountain Indian Sangau cylinder zathum somni pali te nia POL report nili thlathum sanghi somni pangachunga wareng te oil depot changalot petele direct cargo hati changalot la nili thlathum sanghi somni pangachunga wareng te supply gate and report te High speed diesel Kelal Lena filling station Aizol Tripni Zanganam Brothers filling station Aizol Mizofat filling station Aizol Shatiri filling station Aizol Shatzoli filling station Aizol Tan Trip Khatcheu SPC filling station Tuipang Jerama filling station Siaha Lino filling station Bungklang South Ngopa filling station Ngopa Lelthanzawa filling station Sairang ATS filling station Kolsip Tan Tripni Cheu Lasang Lena filling station Vareng Te RM filling station Simloang Ramhluna filling station Bilkhotlir VS filling station Bualpui Mizofat filling station Konpui TT filling station Darlon TMS Diamond filling station Saitwal LT Brothers filling station Kaifang T Roma filling station Sampai Ramsanga filling station Sampai Zeluti filling station Sampai ZNS filling station Sampai Rosewal and Kap Valley filling station Khobung Johannapa filling station Nathial Jedas filling station Lunglei Punte filling station Tlabung Genremo filling station Joypui South BZ filling station Sangao
Mizofat filling station Longtlai, Mavula filling station Longtlai, Le Efro Chuama filling station Longtlai, Tan Trip Khat Cheu. Motor Spirit Petrol Kelang Hak Lena filling station Aizol Le Lalboy filling station Aizol Tan Trip Ni Veve. Zangen Brothers filling station Aizol, Mizofat filling station Aizol, Hava filling station Aizol, Sivala Water filling station Aizol, Shatire filling station Aizol Le, Shiadzoli filling station Aizol Tan Trip Khat Cheu. Genremo filling station Choipui South Trip Ni. Ramluna filling station Bilkot here, Mizofat filling station Colosseum, Zaluti filling station Zampai, ZNS filling station Zampai, Johannapa filling station Nathial, Mizofat filling station Lunglei. Kesianglinga filling station Lunglei, Lino filling station Bungklang South, Le Manuel filling station Sihatan Trip Khatcheu, XP Mizofat filling station Colosseum Trip Khatte, Ani. Nimin Zing Khan Mizoram Health Systems Strengthening Project na lakna nuaya. Sertip kop malak na nuaya sertip kopuya shisel na ta na kaya kalrun pui work for health wakatan sang ni somni pangane yani work for health wakatan hian mi za sari chuang antela school no pang YMA MHAP MJA government sertip college le dait zirlai te baka health department le sertip kopui chunga sarkar department shang athok tu te antelani po Philip Kumar World Bank consultant po sertip kopuya wakatan buat saya hian antelani Kongzo tu te hi mun hiya in chenin team khat na hi serchi bazar traffic point changin an kalchana team ni na hian new serchi college peng changin bul an chan thunga leisekot field ta into khomin in khom toy buat se ania serchi DC popol el khoma chuan kharna in khoma hian thu soin shisel na ta na ke kalpoi mo sia soya natna chi shang cancer BP sang stroke heart attack diabetes ti tele natna dang tam tak chu takse in soi zoya wangin apumpel theiani ati Wakatan atelte fuyin taksa le ril rushisel anlo nei theinan takse in soi zoi ele ina film khurle mani in thunun thei poi mol zia sha ataka nun pui tu ni turle midangte zirtir chhong tu ni tum chhok turin cha ani he in khom to ya hian senior CMO Dr LP Malsoma chuan work for health wakathon sang hi somni panga nei ani chan soin shisel na ta na kia kal tam chu nun phunga nei tum turin kal khom te acha ani he program a hian badminton national under 17 double ranking a number 1 hau mek tu mal som hlu chuan fuina thua soi boka zai thiam zai te ngai thlak ni in Dr Bad VL nun tluangi deputy CMO se chip chuan lom thu soin hun lom thu soina hun mangani Mizoram Primary Teachers Association chuan Nimin Khan mamit simveng wai me hola councillor meeting voisum thum pakwana an pang Hun khatna hi MPTA General Headquarters Organization Secretary Pujelal Machuan chuan kai shwain zirtir tu choi moina State Award dong tu pulal englian chong hlut Nodvanai Phai Sub Headquarters le Puti laram nga ka Saitwal Sub Headquarters te ne da choi moina thuzia kan hlana report shong ngai thlak ba ka member thi te sun na hun an mang bokani MPTA a hian member sang khadzani sompua pakwa numeka joint headquarters pakhatle sub headquarters sompariat omin kumsang hi somni pathuma changa somni pangachungin member thi som pakwan oma pension za somkwa nombok mamita councillor meeting a hian champhai khozol saitwal aizol nathial darlon lunglei konpui kolosi pachangin riaklut palai za sompani an omani Anthurel Zinga Primary School a class 10 dai zirtir tu da ni rose school session hi calendar year mila kalle ni rose teachers in hi aizol pon achanga zirtir tu te thlen na berani awangin ti chamtlun le zol ni rose ti te atela Tochan Zan Khan councillor meeting thleng tu MPTA mamit sub headquarters te chuan khwal chhon program hlimom takba sein zai thiam shang diki khobel vanal hlana jet thanmoi lelsang zwali MS Donkima Melody Zoram Engmoi le MZT Headquarters Mamit Live Band ten Kalkhom te an oyani Mizoram Primary Teachers Association kumsang hi somni panga changa somni pasari chung shwai tu atana thlan tharte hetiangin presidenta Porosang Zwala Vice President Puar Zonun Moya General Secretary Puzodua Joint Secretary PPC Vanal Thara Organizing Secretary Puar Lalpian Thanga Information Secretary Pulal Nunchama Treasurer PR Leram Siami Finance Secretary P Margaret Lelmon Puite anni Kati zong hatu kenizing Daifim hun kan man theite ni a Zonet chung ko atin zawai ni man don vek ule